MP betu itwaberite ringi ibalilie to mugongo wa Meru bakogwa nyuma ni gwantu ba Meru no wengi barakira twana tumimba ne athira kaina mungu kulingana na ripoti ichamandaga ana ngiri na maerema 45 na igana bari ana minini sana Gembe Central ndende mwaka muthuru ana 50 na igwa sana no ya itikirito kutho bakamatite te kwa iwa twana kuma miaka 15 miaka 19 twana ngiri sele na manada tunataka kwambeta kwa twana ya ana aba na chukuru kuingwa nonto bakurigiria gutumuka kwa murimo ogwa corona na kigero Igembe riatongeria kairi ene Igembe no bari ari tofauti ari to 33 bayiyi batabwithirekerio nonto ibari na atongeria bamwe na bogima bamwiri kurukiba kuonaneria kuona kana otherwise ni kana ka either kinyamatite kangi akana kakamatite kangi nyamwiri yutokare yokinye bokurane itayo gwatanira nane ikirige chunchi todo nini tokathi na mbe na kugwatanda kuma Igembe North Beton Class kwa mianke mbingi biashara cia njira ichithirite kionekanaga gukuchiria ntu baingi bobo bunde nuntu bamuturire kuma na gobura gukia ntu bakathi na mbere na guchwa mugate gukerukira biashara ino itokoromba batwi kinya twingwane ne beto banare wa county leba kwina mankinyaga itinare ga koromone twingwa to konsindwa soko mjinga nontu ithoko na members baba ingi turingi kuromba thirikari ibatwirite bombo tubwitheria temporary thoko iji kenda ikirwa chuma na wikirwe bati gutwika thoko ni kwithira clean thirikari tiomba gutanto ukimeru kaebo nanya ende emphasis yongwa kwendesign and market area kana nare kubangiri thoko ukatwika kwenontu endi iji tutina thina mtu nacwe mugate jwawe na kuriana bawe wandiki wetu wa Ndeto Chris Nwanjeru nendete kumenya kaumo ka biashara ino na bure ithiaga na mbere na nikiri rugono ruro mwanya ara guti plan kwi thoko gutio gugetikirwa kwa thoko tuthoko tobaita Inchamba yonekaga mono kwina mitino kana mogwati akigeria kuonokia motoro jabaria bainyerekete disaster umira inyaketho ni utuku woni mbitikagia I must be there nwe wari wa mbere gukinya ntere cia barago irira kwari na mbithukiro ya maitha na ara mabitha akathomba ba polisi bakwire ikarikariria aturairwe kinya gweta retire bandits bala niro bathiuru kana ibethera askari emoyo bakamuringa risasi bakajokia bunduki itombire kubasikia tabera KDF bejite kuma Nairobi na bejite kwarukia mbomu na uko bagakwira no bonde ratirine kwa ya gikaro atiura nawe ataturinga nthi mwathani wakwa njakaniria tawa numito thutha ni nduma nene Jumatatu ejekire gikaro na county tirimana na nchamba eje ya Meru iria bainge ingaira mitino ya umira wigwe rugendo rwawe na are umite kuraja inditetegugia watchman ya inditetegugia watchman Nairobi wone uturone ni kinya gwe kinya ontuko gikaro na county ngono cia mwanya umaririte gwa kunja indi ko makagino kutekio inya *812*982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku samba ene wakamuzie no inako ngurubu neme ene ene mogere kama no inako ngurubu neme ene wakamuzie na tuchokerania tinende akariba mawa Igembe South bawete kwine tumike kyama kya Meru kubwithwa kenda bona kanya kawichwira kwithira bakiya mwana kwariria nende na muga batatu baite kyonga bana baraba itumiriria nande twi siasa nisio iji siankanite mwanki kauntini ya Meru mporo tiga koruma eranto kieni na kwa nja kabiatho bia itha 2022 twethanire kieni na ketha wentumuru o mugambo jere kauga mporo kieni na 2022 asante atanire na bathithia kiama kimwe vira tukwenda turenda kiama kimwe kia Meru kirai kethira ge strong non tubaura turaibwira inge tukuona ni kwethira cia kwa hivyo
ciama bimwe atonge the great captain medical entore pamkiemo yombo tethia Meru kenda bwe form kiama kia Meru bwe thia bwe sasawa so kingangi kiumero yene laingo nethire lambu ni gukujiritwe nende to weta u utureterenda kandi market mwerito trimane antu kwemera tone idakaya nai na chio. Hakuna kuweza kuwa na mkutano bila kuwa na gavana wa Meru, wabunge wa Meru hawajui, seneta ndio huyu hajui, MCS wetu wote wako safari, wanapoteza kura hapa. Hapana, ni mwena kwaraniria mbere ya kithurano kinene. Oni imendete ngwataniro muno. Kinya kwa tukanika twa itaturingie kwa mwaona twatanithie Meru yonthe kuma gavana Kiraitu kuya yumbe beto oni ndenda kinya njuri kwa netu itetwithe yo gara kuya twa tukethia karake tukamumiru ndenda kukariko bwale ma chini o Maua kaunti ya Meru yone yo wakiwa nende watiko amana ro kwendete kionga kia utungeria bwangabana wakaitaka Martin Mugambi na ndetoi maniana muchemanio rora ruthiritwe kiri University ya Kemu muthenya wegoro nithi baugite na muchemanio but intali mwite na nte komenya agenda ya muchemanio irarimbi na nte komenya kada ko mutolale orali muchemanio ni kuma dharakanithi but nte awea nimbi aragirwa na nimbi baragitabule ndira kwena zo interest nirio kwagaga anagwita atongoria mamwe ntali mwite nditiketi atongoria ni maria elected by nation nio ingiro gisherekea gwatanira mono rira bakwati kugwatanira remonde mejirie bura magari kambuge tu atongoria tukometu kiamara na nkinya kaunti ya Tharaka Nithi gwatite kaunti no ndira twawatire leo nimeenda kuvuga atine project munde atono na nchi yema alamu agedena haria niona kana utwengithie chama na parastato ama namna gani leo kama Majerumano ansapoti ama namna gani ndakwira karekea kenda kulitwa atirutwe ni mtu mwe karekea nenda maiga kiathoni wa gikumu bunge Kareke Mbiuki na achogirie kugwatira gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi muthomi na kuri kiathoni gikuba ntu wa gavana muthomi Njuki because political competition manemu muthomi wa Njuki kana gakindo mithagio to take advantage ya criticism na mtu akakwira utikuru da wega como ankendo da ukonomia mtu akakwira utikuru da wega gakwira daitha maundu makuwega wone natyo kuruda ubwengeru kyo gitete atia ubukari ke reporter wero